Agak-agak gitar sih dulu. Iya. Oh cocok nih. Oke lah Pak Desa. Kita pengen kuah kaki lo. Nah, labu-labu tak asal nah. Tepatin gitu nak. Telong. Anu, Elona labu. Oh iya. Oh jadi peti nih. Tepatin nih. Labu ni aso turun ni parinu mi cacar ge pasari tempat tua ipa boto tu da cama elang buka koko manu beko cara de mualasa iko jangan ia sinti labu ni aso turun ni parinu Pak Desa. Musik. Gak hasil kemudian musik. Nang kali. Ya apa kini atakala kak teler musik dia lupa jaya maju gitu. Alah, mau kencami. Pak Jogi itu kita beli riolo. Rancak aku sedih. Jadi mai Pak Desa lo make lo. Jana, uniro. Dia sedih bisa kan nyawa aku dia kalau lo kertaan. Si cetu ae. Uniro jumpa seka. Ulah. Iya boleh Pak Desa. Ngati kalau terus ikut dia buat. Jadi jelo kan? Ada lisu. Oh iya. Mau celisu. Ada itu, tadi saja lang utakonya. Simpan. Lisu na play amasta. Ikut terus si repito itu unik kok. Dia aja lo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.